issue no onyame bie mani na nyame bie mani me hu ade bi fa akwa de na me hu se truck kese sa tipa truck no na truck no me hu se ayese bayile ni se nyama na me hu car tires na de agu truck no mo e woni so ade hu ni edusade hu na me hu se kwa de truck be twa mu a etwa me nim se no na me hu se ya chichiri kwa de ya chiri obi wo truck na chi truck na ko nya na ya chichiri nipa no e wo na chi truck na chi enti erade me hu se e kwa de na ya chichiri no e wo ho no to twa mu na bisa nyame se na den na ya chichiri kwa de e wo truck na chi na edi ne ko e no nyame bie me ka chire me se kwa de chichiri ya chichiri no eye abrantie bi a na danfo ne no na danfo pa fache maminka a we free wiase a ye friend terrible chaka na busuafo na aka asem na amanta no spiritually e dia to ho na esem nyina ne se bibi akoso na de akoso no bofo no kirem so ba be ka kire na mehu de enti a ebusuafo no so eto anamo ye saade no e ho na bofo no ma mehu se kwaade ne terrible chaka no mo ye anafofo pa terrible chaka ko we bi a oni kwaade na eko se kwaade ti bi ka ne yie na otumi ye serious e ka ne kura de a ka obeka kire o se oni terrible chaka ehia ewo place bi na ye friend Semo theater, Jesus Christ. Semo theater. Eno mo shia eno mo ya danfo. Ento mo ya danfo no omo nanti ko papa. But terrible checker, school time no I say the gift no na ewo ho. Ti terrible checker be shining time. To shine ye no na kwade de ichiri. But na kwade ne enji say terrible checker de no e kontem no. Enti kwade fa adwen say opeso ye fame sin terrible checker because terrible checker e control no because of ni famous na wa ye no. Enti opeso ye sa. Enti kwade eye de yenye because de yenye uti ase. Enti kwade ye de yenye e ma ye kun terrible checker e fi ase. Ni nyina because so onim say terrible checker kwa onu begiti. But since terrible checker e free mo no e na busuafo ye amamna nyina gu ho. Enu akire e na kwade na adwene start ye nye. Enu akire kwade wantimi ampagya bio because of sunsum de wa yenti enibe enema kwade plan ye e ma terrible checker life e koye na terrible checker life na akoro enti spirit of terrible checker e hanti kwade na this year me sure say visha me hu ye no de de atire ba ye no me hu say na I say talk na me hu ye na asabo kwade e na rade bia me ma me hu say se kwade betia ye fine dia ene ye wo say okọ ana na busuafo to anamo e ko sere terrible checker e busuafo abusiamo akwaba e de batu maji etu mesro say ene de di kan ya woni me edi ahia subscribe my page we na fi mi adoman sa no upload bi atomo a onsa ebetimi aka na busia ene enkomo a ye babedi no efa ye nua be ma kwade eho ye nyina ye nim se ne Ghana ha kwade be pagya ya wo gdi ye pa ene ne nyom sofo mu ana ne kwase no se ahunka wo mu a oto nyom ede je Ghana fo ani na for some time now no ye hu se kwade e wo hawm kakra ye wa atwe ye mu hwese nka no ho beto no na watimi asan ba media no so na wasan ba stream nim na ba beto nyom ede adeje ye ni nanso ya sha mabe na send the video kura to month so no chese the situation no anu aye de ye pa adwontufo na bi mpo ahya ase e frefre se ebe ya omo keka omo nsase na omo fa mo omo nua no ansa na aye too late e de amagana ensaba na month so bi no mu e chese kwa de how na o e how no onu a woni hu bi fi se eye wi no okono ye na akwafa sa how we e de abre na busuafo ba month be ka bi we nim nyina ye komo a e koso na so ene mensa aka Bishop Powell awo menche ha ye ne no eba bididi enkomo ne abo ensemu mu ya dore mo bomo suko ebisa se edien e na ekoso ba ye celebrities na obesimi pagya enko wi akire no na wate ahwefom se etima wo hwe no kra wuhu no ntabusua ka mo ho ne ma Bishop akwaba Bishop acho mo akwaba ya mini aba acho bibi afi boko nyame ado me ho ye nyame busu shira me ahodi wo obo sam na ne begu ase ya asemu bo sam de bia ne beko so gu ase amen papa ye hwe ye celebrities wo Ghana obetimi pagya se o pagya kwasoro Ghana fo gene so ebe wi akire na tim na wabafom ebi mu de dia ye nsanom ebi num de ye wi num edie na wo hwe a eye na eye lifestyle no na so mbedi fame ni wi a ewura wo mu ana ya na wo mo no mu omo ne matoto no ye nti mutimi pagya na afi omo agya abafom me da wasepa me so da wo hwefo nyina ase asefo josu say asema wo kan ni nyina afa ebi wo ya omaso eni suban bi ena ema omutumi hwe ase in fact nyame de oma wa chede ya na wa ma wa chede okay because celebrities won say ye bold celebrity ya na che say eni papa wasem enti so wantimi anhwe so yi a etimi firu sem say na bible cast e be ma na on fanya adwuma ye different sem no enti sanity e ya chede and every good gift comes from above enti a chede papa nyina firi so na eba
Okay. Enti ya achede anyam di che. Every good thing comes from our. That is a bron someone to mean chadi. Bon sama de o chene nya papa. Enti ye no ye friend good. Okay. Ye friend bad. Yeah. That is a bron someone to me check gift ni bi. Yeah. Emma o to me the adwuma ma Ghana for budget so man say nipa eje utum. Nipa na ji utum. Se nipa ji utum aga na ji utum. Okay. Enu ne bon sam de. Enu no say na nche. But nyame de no. In fact, ye do kwa ko chef yase a it will still work. Ye hwe obi to say Arakel. Ne gift I man no. One say atina go to prison. But he's still singing there. Embu na bemu. Or to the nyum because he achede. Okay. Sanity. Ana say bron sam de na enche nti say ye betimi ne wo kan. Ye betimi agina so aka say ene wo mo pagya na Ghana ye gye wo mutuma ye nim wo mo no. Omodoma chede ne emfiri nyame ana. Oh, bebre di afri nyame. Bebre di afri nyame. Okay. Ena ebi so wa afri nyame. Me pese me yet say wo. Me sua se ne awote. Me pese me ye de nyame de ache me. Me ye de nyame se me nye. Eye nyama mi no. But what you say? Papa me ti. Ye ya so for say no. Obi say so for obi say I want to be like Archbishop Duncan William. So I have to preach like him, talk like him, walk like him, wear a big coat like him. What you say? But who shall about the audition big coat no? Emfata. Papa, dear. But minimum so ultimacy here. But who gives you know? Maybe I will give you say you are a dancing prophet. Say, oh, there a dancing prophet now dance. I then I am in Kofua. I'm open dancing prophet, Baba one nasi. No matter what. I say, son, yen share yen your penny, and I say, Bra Pardon, Sibia, Ababeto Monsinsi. We are soft for the announcement. Maybe say we need this, we need the celebrities in which are quite in the open as a neighbor. Meda was a pa. Quite the issue no, my men can was him. Quite the issue no, on Yami be many. Okay. Na nyame bia bele mi hu ade bi fa akwa de ho na me hu se truck kese sa tipa truck no na truck no me hu se aye se baile ni tse nyama e na me hu car tires na de agu truck no mo e woni swade hu ni e du swade hu na me hu se kwa de truck be twa mu a e twa me nim se no e na me hu se ya chichiri kwa de ya chiri obi wo truck na chi ti truck na ko nya na ya chichiri ni pa no e wo na chi truck na chi enti erade me hu se eye kwaade e na achichi no e wo ho no stars no me sheda sa wo mom to sa enyum no me sheda anymore. Okay. Me sheda anymore. Ebi mu stars ni bo wa me wo om na mes but say me ka say bia me ni I don't do that. Okay. Me ni sa time no. Okay. Because we so me gini ministry ho. E na me hu so otwe mu. So otwe mu na bi sa nyame say na den na ye chichiri kwaade e wo truck na chi e na edi ne ko e na nyame bia me ne ka kire me say kwaade chichiri ya chichiri no eye abrantie bia na danfo ne no na danfo pa fache maminka a we free wiase a ye friend terrible chaka na busuafo na aka asem na amanta no spiritually e dia to wo na esem nyina ne se bibi akoso na de akoso no bofo no kirem so ba be ka kire me na mahu de enti a ebusuafo no so eto anamo ye saade no eho na bofo no ma me hu se kwaada ni Taribo Chaka no mo ye anafofo pa Taribo Chaka ko we bia oni kwaada na eko se kwaada timi kan yie na otumi ye serious e kan kura de a ka obeka kire o se oni Taribo Chaka ehia ewo place bi na ye friend Semo Theater. Jesus Christ. Semo Theater. Semo Theater eno mo hia eno mo ya danfo ento mo ya danfo no omo nanti kwa papa but Taribo Chaka school time no na aye say ne gift no na ewo ho ti Taribo Chaka be shine ntem to shine ye no na kwaade de ichiri but na kwaade ne enji say Taribo Chaka de no e kontem no enti kwaade fa adwen say opeso ye fame sin Taribo Chaka because Taribo Chaka e control no because of ni famous na waye no enti opeso ye sa enti kwaade eye de yenye because de yenye uti ase papa chayase mate
enti kwade ye de enye ema yekun Taribo Chaka efi wiase ni nyina because so onim say Taribo Chaka kwa onu begitin but since Taribo Chaka efiri mo no ena busuafo ya amamna nyina gu ho enu akire ena kwade na adwene start ye nyenye enu akire kwade watimi ampagya bio because of susum de wayenti enibe enema kwade plan ye ama Taribo Chaka life ekoye na Taribo Chaka life na akoro enti spirit of Taribo Chaka hanti kwade na this year me sure say visha me hu ye no de akire ba ye no me hu say na I say talk na me hu ye na asabo kwade eda kwan ho street kwan ho ena me hu media for TV for school for any nkrofo a o ma twa efunu no ehia e wo kwan ho a ye twitwa pictures na nebusuafo kra eni hobi ena rade bia me ma me hu say se kwade betia ye fine dia ene ye wo say okọ ana nebusuafo to anamo ekosre Taribo Chaka ebusuafo ana se efunu owu omukosre owu no menim se na menka no anya sa dia this is how it's going to be how the beko obefi wiase okay anya wi ma me so bi ka kire say ye wi a obwa anya wi me ya sure say kwa do statishi wi anya ne aso di wu asa odi yale enya wi no wi to me ye but enya wi we eye susuma de and the soul and I said the spirit of Taribo Chaka anti kwade life Bishop say Taribo Chaka would ni ho sabi we film nti wontimi kra emma me yi ne ho ano say eyampa say wonu kra wanya encounter bi so bi de na fa bi pen anase bibi na obi mu so beka se ne wo kan Taribo Chaka so no so beje din obeye star enti ne wono so fa ba bi no obeye star na na me da wasi me ye wokum obi ade na meka obi wo wose na meka enye Taribo Chaka star obeye okay ano no star obeye no nyame mbie mani so kwa ha ana so kwa ha ena Taribo Chaka onye madamfo enye onye menua ameka se menim Taribo Chaka tetama ede wo no enti ehode de pacho metimi nka wasem ne enti amam bisasa ne se ekame ye se Ghana ha no se wo bi free mu na oni ne obi ye fine pe ne ade ani akohye nipa na woni ne ye fine no ebi atu ye sister na Mama Brown abra na Suzy Williams so etiase no Suzy film ne de tag na na ma besi ne na de tag ne se ono ene nam so ma Suzy e de film na so Suzy film no ye hu se na Mama Brown ego so a wo shine ne kwade so ye hu ne lifestyle bi a we live entimi mase eye sa lifestyle na wan twe ne ho amfiri ho no eno ebitini obi abetimi anu wi eso obi ane system ebia mimi no wi a ha me ba ebia na menye ekonomi wi a ebe ha no entimi mase eye ne lifestyle na wan twe ne ho amfiri ho no eno na akwakofa sansu so we abe na ebe hwe ne yaka na se ne ebe ya wo mo ba omo so mo ba efefe ba no omo betwe mo ho de fi lifestyle do sa ho na fe ye de nyine akwakohye sunsum se eye sunsum bi na eye sa me da wasi wo obi obodamda but unfortunately fie Debbie good obi no mu ina obodama ye very bodafo on fie Debbie na so no tini fie kwa do ti fie o ne busu fie ana on tini busu fie papa se wo abodamfo bi a enhye dante kura sa ye manage ye hwe mo kakra yo mate me de me ka che so susum de nya me ka che na me ka se Ghana fo be die tumo ene de emfa me ho na opeso che me se even se kwa de kura po se na adwin kwa na kika na ye ni doctor fo wo musa abodamfo yale wo okay officer ni manager a onye fa so wo kwa de ho no ka on konko ye bibi on fa for hospital okay because e kwa de yale a obe ne wo nyesika en ko be se de yale me bo a ana ye sa abodamfo yale wo Ghana na sika be na nka manager treatment ya e ma brante ne yansa yale e ye susuma de e wo se Ghana fo ti ase se wey e ye susuma de oh nyame omamre o because oni me say ye kan tema ye njindi because Ghana fo twa no enti da me obetwen
no be a can be afi don say obi etimi nya na nyame aba be prove so wotumi me e sure Satan me kan yanka ebi kra be ka say ye boa ana me boa because we were and Ghanaians and Africans they be another option for anything we see and tibet about this but me tell say the soul of Taribo Chaka is crying. Bishop, ebi muso beka na say Ghana asofo no say asem ebesi a mo mehu nka na emom asem ne kosi wie dia mo ba behu ka eya na eye din na mo pese mo gina nipa na wo din ne so na mo so mo di pagya mo ho ana efise kwa de ekọ baabi no ye nya sofo bi amana meka say abrante bi apie ye friend kwa de wo to na mo we nya mese me mo no kokko wo ho enya se kokko fo ho abene ya nti bi na emom ade na sie wie no ansa na nyame yi ache nyame yo pese nipa ne sai bi ansa na wagina na menye nyame bia Satan na nyame kura no sebi onyi niama nkyere me sa na me mbi sunsun sa time no ti ko bi say bia nyame yi kyere sofo bi a me de mintimi nkyere e won de mintimi nka wasem na number 2 say oka say ayi ni besi a ye nka me no nya adwen because me maka bebre maka ebi frefrem e ma yetimi bompaye ebi mu de asisi enti eno no jese yenka yeka wo but celebrities for na ba no mu ade fa che me okay bebre ne mu ade o fre no ne kasa eye ne so kita ne ho etu kita ho a ye be de aka wasem celebrity bi a me mpese me body din oyo ba ni boss kra na me kasa first no director but director na ntie say the manager say me friend say wan tie me share kon wan tie and say ba na free chain menim say no betia ma me kan Nigeria na nsem nyina and so be friend secret me wan say wait be that no me ne kasa okay what you say and you say be yen fro but ebi wo waso ye din o fro mo a akotensem ahomaso enti wo be kan kra na say wow be kan kra so na me meka na ye be wo me pa ne ana me boa enti wo betu hufu the only place obenya kwan say me kwa da minim ni fie okay minim kwa da fie minim kwa da nua bi ena me menya rapper me yesofo the only day meka say bia meka say me rap ye na me kwa na minim say me rap na me evangelism na me go do krofo bi cha me preach up ena me tise ba ko ka say chale blade ko ba nye rap ye enu na me say so kan no tin cry ba ko ka say hey ba we mission na bet me rap power the way I preaching fast no e be say na me rap here I don't know simple cho kwa da issue no e real what you say uncle said the soul of Taribo Chaka omuko panicho what you say owo na branch ni wo ye anya ni wo secret na make catch down anya ni wo but me person me gidin bibia timi si se kwa da timi tu ho na mo a me hye wo bo na me kaso nyame din mu se bo hu se ne kwa da obetumi aye Bishop wo kire se kwa de enko na wonkopa Taribo Chaka ebusuafo chew ebusua no de nka kwa de mfom wo mo Taribo Chaka na oye bibi tia no no ne nkwade afiri ni sa enti wokopa ebusua ne chew no ebusua no nyina ekọ enane so akosre Taribo Chaka ne na no makogina so akopa ne chew ana sesen no mbe ye no eno de mo na mo mamamre Taribo Chaka yo mo di hye Taribo Chaka owu ye no Taribo Chaka na no ni obi obekasa ti ebusua no ena ekoya amamre because omuhu se omodition yakum no entom koya amamre e woni naso enti eno nti ena omunkopa ne cho no omunkopa busua ne twa ebusua no wo mamamre omeya no maye no mde ache no anya sie wi ache de emesre busua ne se ba so omuba so amfa nche no mu nsomu na Bishop say na yesa samanfre bi be koso no no and the masem omo masem de oye no no betua sika no no wo sika no de omo ba ko twinwa na mo ene se nenta bi bisa ne sa ne se uza wa ye nyame nipa nyame nipa so pendo do na mama ya se samanfre wo we enye nti se ba ne se bibi se yesi a ontimi nwane nto nyame nipa bi a wa ben aje sa chenchi acha wo kon na so ko fre saman me pa cho me fre saman ene number 2 susu me no ukum obi a nyame na bu aten enye nipa na bu aten
nyame na ejeje enti uka kire bi se uko hu sofo be di wanim but why ade a atie abusuafo bi a e wo se uko pacho Okay. uko pa abusuafo no mo di chewa na nyame so ya de no de achew but one go to anamo no yese minim na minim kwa de ya le enye ne se no beto na kan wato na che tare bo chaka free mu pe 1 month na kwa de yes ha enti enye ne na Ghana fo ehu a ye kasa e sus ma de Bishop wo kasa no wo kire se wo di kan nya ni so de hu bi ana kwa de ebo track to ya wetwem a ya tete no ebo track ya loading ne ma wo mu afi wo san kan biem se wo san hu ye na track na wo boto no asan abo no mesre we no kire mu kakam ye ntia se eye den na obo track to na track na atimi san bo no ye yi ni free ho ede ni si good tie se obi wo ka echi na ka emu hu a na che so mede na nsu ye ti amanto na de wa hye ka echi le kwa ti se bibia ye kokum wo no time no nye den ensu a ye bekum okay won se man kan to aso se minya ade re to aso na me hu se ka na isbad me see e na me sanya another vision sa afi de wu a truck na ye na hye na chi no na se ka na ye den agbo no na wo kwa wa man ko fa twa mo ahia ti sa na ti truck no spiritually me de mi hu ya nya me ka kire me se ni boni awaye no eno aso twi truck e na atwi na akọ enti di otwi truck no say Taribo chaka wo say obi foforo bi de me hu ba me hu so otua truck echi okay papa wo na nyame da ne di kire o wa wo de ba betudwa wa kan ye wo monye e ba ne se e ba kwa da busuafo to nsafre wo se yate asem ya wa kan se ni se na esi enti ne wa nyame ni pa ya nyame da ne di kire wi de yanima ya nkwa ne nkwa ne esefata bi a wo be di animu akwa na me da wasepa mekọ akosere e chopa e na wo se ediko bibie gira Taribo chaka busuafo ntem me ka no kura kire wo a se yekọ na wo pa Taribo chaka busuafo cho a so mo de chawi a kwa da be ye free I'm telling you ade bi wo anye mpaibo eye action you know ade bi wo anye se yekobo to so person chere se Taribo ye fan se kwa da ne busuafo mo ngwa asori omo ni asofo mo bo mpai mo o be chere se kwa da osofo bia mo mpai manida but still set sa ade bi wo na ye chopa manu nkonko pacho bia onim de ye bae o ya kwala sa time no eno a office bi opeso onya de opeso onya ene ba ne sa enti mpacho chopa de ye pa a nti ba ne se wo be kwa wo be ka abusuan ho na ne wo ma papa akoye asofo bibiri wo ye frame me kan so mo to se frame nko ade a me kan ma yakọ na yakosere abusuafo no se de ye bia no yenye na yemfa nche kwa de but kwa de dum ayi no enye kwa no kre ba ko pe the soul of Taribo chaka ene hanti kwa de abibia obi be bisa se ede na kire ede na dia se fi se se ye kakra ye nimu wiase no e ba ne se obi eku obi age obi nkwa frisa na bibia se nipa ne saman hanti na wo de ehwe ne movie mo kra no mo de movie ma ye mo se nipa no anya obo nipa na wo wuni din o se bibi kire se nipa so mesine hanti me kwa de fi so yare ni videos aba bontin interviews ene ne ye no ne kasa ne hu se NCC so but not for once I had to say the kasa mo Taribo chaka din kra piem nti de ne dia dansa se ne wo ken eye no kre na ne no bo Taribo chaka din sa o san go bo Taribo chaka din wo ne kasa nyine wo na wo kan se bianka onu na senka ampasa Taribo chaka spirits ene hantina aka de kasa mu no ke betimi epiem ba ko se Taribo chaka spirits tie me kire o se trog na me hu ye no eko na endu bibi edu ye no na me hu se trog na abo okay o mre su ya nya me o mani pa mre o and I'm telling you say someone episode kumwa o ka wanu se bi obe kum o ma di ncho okay what I say some o pe wasem no on kum sa o pe so o ka wanu se na o ye free na sense ma fon kwa mu obi o mutimo omro mo pe nipa na asem. That's what I'm saying. Okay. What I say? Say there was some power ho. And there was some body ho. Enti eno de enye obi a na say obi timi di obi boni enne ade e chene wewu. Ana ohun bi da. Obi timi di obi boni enne da ye na yi no. Sa da na de be chene nipa no so wewu. Okay. Eno susu wo hobi. Enti eno en fa say 10 years kura wa say. 10 years kura onye nipa biom.
Send any party. 10 years in gra. When I'm on, we say, me sure that I will go we cry, bet me 20 years naturally. Me sure, say I'm trying to try. 23 years, be a benya. You say 23 years, you cry, and got a battery, which I got this uncle when you're 46 years, if I'm not lie. Now, say, we see ya. One can anybody. Okay. I don't think so you'll be happy. And see, a idea, I will say, a share of honor. Now you can. Okay. Bishop, you better ask the settlements after when you're quite bad, age change and common. Medawasi. Yamin Shroud. But your number, any beer with trap wines or the bit to Jamaica. Medawasi. Pacho me maswali the Shilo Embassy International. Me wo trade fair. Maswali wo trade fair. Hona ubo ubdu na so Shilo Embassy. Ube hu ye somebody wo ho. Me number ye 0540 422 133 0540 422 133. Eye me WhatsApp number. Yamin Shroud. Ebusia ya need Bishop Paul and atwetwe enkomo amana dan nyame ada na didi ahye no no ode ababeto aye didi say kwa da busuafo eti ensemi esanse ne hu hie wo man Ghana nti wo beto na mo ama ye bra peni no so wetimi afa ne nto mapa ede efra ma ye hu sene odi ensemi ana say enkomo twetwe sene wo sigi ne fae e wo comment section ho afi wo wie ne sa no nya subscriber tam so eye too much gh aya kai na fa be one ka ho sa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles so ko wa too much gh aya kai se ho so obe like no wa share ama wonua bi nso enye bi ahwe that gold and I'm just so ebe sen share